Biyag ti tao. Kabarbarumanan nga episode wano pa kasaritaan ti may sagot ita may patanga-tanga drama kada kayo amin dito'y biyag ti tao. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay na hello mampay kini Micaela Visconde dita Santo Tomas Domingo Bambang, Lilibeth Contillo, Arnold Ubilas Mones dita Spain, kay ni Jasmine Rivera. Kaya tita intay nga rudendanggan ti episode 340. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Mapana ko ni Di pagadalan, nanang. Muwen anak ko, agan-anad ka akan ayon, wine. God bless you, anak ko. Wen, nanang. Agan-anad kayo matapanawak dito'y balay. Good morning, Ara. Naka-review ka din para iti-quiz tayo intun madamdama? Wen, alanda. Idirabi ipa nag-review ak. Sika ngay. Ay, sana ka naka-review iti rabi nag-chat kami iti boyfriend ko. Napuyata nakpaikit di. Ala. Kita mata mga nukit din mo nagan ti boyfriend mo ti may surat mo iti papel mo. Saan mo kit di aara si kamot? Ay, nalpas mo't lang ti quiz tayo. Grabe ti panagtibayok itay sika. Taapay mo atlanda. Kung naglakit din na mabagsakak manan ti quiz tayo itay. Iso ano maminsan o naumpay tag-review sakbay ti boyfriend mo. Anya? Congrats, Sarah. Si ka man ang tikangat 20 puntos iji quiz tayo. Naglaing ka talaga. Agyaman nak dyan do. Diyan do. Anya ka di ba ng tigagaram kanara? Apay ni nasitgam. Kayat ko lang ang makita ti gayem mo, Landa. Kayat ko akablaawan. Aywan gaya Mara. Kayat ko kumatag paisuro kan ka iji lesson tayo. No, mabalin ah. Awan na, mabalin lat tamat dyan do. Ngam saan pa nga ita ha? Adapi nga min aramidak. No free time ko latan ah. Agyaman na Kara. Wen, murayak ti free time mo. Awagan na lang no kaano. Ara anak. Kumusta ka iti panagkadal mo? Mayat ananang, nangato tinaala kiti quiz me. Ay, nasaya at ngarod no kasta anak ko. Ngam, aguray kayo. Asino di kasinsin nung batyo itay? Tsaka aruba tayo dita asaan at nasaya at tukali na. Apay ka di manan. Anya manan timbagbaga na kada kayo. Agasam, takuna na marigrigat tayo lang. Awan ka na uti manam na maarumang ay tibiyag tayo anak ko. Nagalas kat aramid day tabakutan. Rumbang ayamat day tang ibagbaga na kada kayo. Paymantay nakman sungatan. Ay, alabay amon anak ko. Sana nasaya at tikasta. Di mo tutupaan. Masurunak ngamin. Tagibasitan dalaunay ti panagbiag tayo. Bumaknangak to lang ah. Isipat ko iti day jabak at tirinapot to akwartak. Agyaman ako na ititulog mo, Ara. Okay lang dyan do. Awanan yaman na. Nalaka lang mo ti lesson tayo basta adalam nga husto. Ala, umay ka tama pantag merienda sa tanto agawin. O sige sikat ti makaam mo dyan do. Mangan ka lang, Ara. Di kag babayin. Wan gayam. Adaman damagak. Oh, anya ka di day dyan do. Ada ka din nobyom. Awan pay. Apay ka di. Kinapudno na. Nabayagan na kursunada ka. Ngam, mabainak lang amin kan ka. Italaan na ikanak iti tured amang ipudno iti dayta. Anya? Palubusan na ka di nga gayat kan ka, Ara. Katuwan Taam mo ka na saya ati panagpuspusom. Ngam, ilimod tapay laang dayta Tama nga no saan nakman na nasardengan tigayim ko akan kantsawan. Wen, agtalag ka kanyak. Awan pangibagaak. Ilimod ta ti panaggusto ken ka. Class,
Good morning kada tayo amin. Adala kayat ko nga ipakaamo ka na kayo. Gapo ta umadanin ti panaglepas yu ti kolehiyo. Ada yung offer da trabaho para ka na ti fresh graduate. Kat no interesado kayo iti dayta. Masapol, alalaingan nyo ti maudi nga exam yo. Taiso, ti pangibasaranda. No qualified kayo, when no saan. Nawatan nyo ka di, class? Yes, sir. Yes, sir. Ay, congratulations, Sara anak ko. Ay, nakalpas ka mo lang iti panagadal mo. Agyaman akan ka, nanang. Ngamin, si katinang tulong kanyak tapno makaadalak. Nanang, adda na pintas nga ipadamag ko kada kayo. Ah, anya day ta anak ko. Naala kami iti gayem ko iti trabaho. Kat mangrugi kami intun pikat. Na, nagsaya atin ngay no kasta anak ko. Taadan pagtrabahwam. Nanang, saan da tayon to natagtagipasitan dagiti kaaruba tayo? Nalala, bayamon anak ko dagiti kaaruba tayo. Di mon ikan kanaw ti anyaman nga ibagpagada. Tinapatag, awan ti madi nga aramidon tayo. Kumusta nga ito muna nga aldaw ti trabaho, friend? Mayat landa, friend. Nagmayat tiriknak. Sa wakas, makaurno nga kun iti pagpatakdar ko iti balay mi. Ala, nasaya at ano kasta? Ay, awan tumot siguro ti mang tagtagibasit kada kami. Itungpak kadakwada ti urnong kakwarta no kaskasano. Ha? Hello, Jando. Nakawag ka mat? Hello, Ara. Imawag at mailiwakin kan. Mabalinta ka ditag sarap. Ay, pasensya kan, Jando. Ado nga minti pa ka kumikumak. Iso ajak mapatganday takid daw mo. Mabalin ka di nga iti sa balilaangan nga daw? Basta ka di. O sige nga ron. Basta gan anad ka kanayon dita ha. Wan, agyaman na. Ay, kamaudyanan na. Adan na pintas kandakkel abalay tayo, nanang. Sigurado nga do ti umapal. Agyaman anak ko, tanagpursigi ka nagurnong para iti daytoy. Kasla naragrag sakak dita sigud abalay tayo anak ko. Nga oray basay. Ken rutap-rutap tiyero na. Ay na, kasta talaga, nanang. Masanay kayon to. Nakarkaron no makita da nga umadun ti may pundar tayo. Nakarkaron nga umapal da. Sapay ko nakagumatang ak itilugan ko. Uy, damag ko. Umas asensukan, friend. Ay katwan alanda. Amumatan ti mayati trabaho na. Ay, kat mayatan o kasta, friend. Akit kita Tama nga no pati siya, malipatan na ako nagayam mo. Saan mat? Si Kamat landa. Ay wen, kinapudno na. Na-promote kiti trabaho. Kat syempre, sigurado adakdakkel man ti masweldo. Ala, mayat ano kasta, friend? Ay, no, maragsakan nagparaken ka. Sino nga tati mauawag? Hello? Sino ka di daytoy? Hello, Landa. Ni Jando na ito eh. Oy, Jando, nakaawag ka mat. Kamusta? Nasaya at mat. Kumusta ko man iharakin ka? Di nakmat ngamin replyanan. Kastaya? Nga mga no busy mo titi trabaho na, Jando. Kinapudlo na nabayagan nga gayan ayat kami kani Ara. Ngam ilimlimod mila adwa. Anya? Huwag ka nagtupay kat. Nadlaw kung ti kinasingad yu adwa idi. Diyak ngamin sigurado. Tama nga no agar-aram ka laang. Angam, oy, inaklo na kagaya mong tigayom ko? Well, Landa, nabayagan na. Ilimlimod mila eh.
Ta sana kayat ni Ara amaamon ti sabali. Isa pasensya mo, Jack imbagbaga. Okay lang, mat. Apay nga ro na saan nakangaw-awagan ni Arang ay? Jack nga rod amo. Iso nga imawag akin ka. Tapakibagam tuman ken kuana, ta-replyan na karagiti chat ko ken kuana. Kailiw kong tigayan mo. Sige, sige. Ibagak to ken kwa na. Diyan to. Ara, imawag ni Jando idi agsapa. Kat damdamagan na ka. Sika inlimod mo kanyak anabayag gaya man nga gayan ayat kayo? Ay, pasensya kan landa ha. Ngamjak ngamin kayat na maiwaras nga agayan ayat kami. Apay, anyat imbagana kan ka? Kunana nga awagam kanu, tamailiwan ken ka. Jakon kayat day Jando. Nauma akon kan kuana. Ay, marigrigat lang arudan, awan pa amamuna. Amumat ang nakapoy ti ulo na sipon pwede agad adal tayo pa'y laang. Ala ka, apay nga yakas dati pa nagsasaumitan, Ara. Kat syempre, amumatan nangaton ti posisyon ko. Iso asana maibagay kanya ko ni Jando. Tan nababala a klase a tao, kumpara kanyak. Nukas nga rod, awagam taibagam adimon kayat. Tapno saan na namang namnamaken ka, friend? Ay, mataktak lang ti oras ko dita. Saan na masapul? Si kanton ang ti mangibagakan kuanan no magagat ka. Tano siyak, awan oras ko kan kuanan. Anya? Nang, anyat masidali no tuyo. Ay, nagprito ak iti tuyaw. Ken nagkisa ak iti ugot ti kamutay, anak ko. Anya, magda kita lutlutuan yun. Nagadwa karne di taref. Saan akong ngagsidsid iti kakasta? Aggatal ti dilak dita. Mga anak to ni ti restaurant. O sige, tainak mga ni Jerwaran. Ay, talaga nagbaliwan ti anak ko. Nagbalinain anaarte. Ara, inta mangal dawan. Ay, pasensya kan ngamdya kon makikuyog kan ka. Adda ngamin kakadwak amangan. Kan nangato ti saad da iti trabaho. Siyempre, kababain. Tan nababalaang ti saad mo. May babainak lang. Anya? Kan amangan nung umatuntupay ti saad ko. Kat kababain magkadgadwa talata. Kat nababalaang ti saad mo. Iso amanipo dita. Putdan ti panaggayam talanda. Anya? Ara anak, ada kagaya may apagisaw, nakaluto ako. Magantayaw. Ay, sige lang nanang. Nanganak kami ni restaurant itayan. Kastaya, ay nabayagan asaan ka amakisang sango kada kami amangan anak ko. Apay ngay. Ay na, busy ako ni ti trabaho, nanang. Iso asaan ko amasango ti makisango kada kayo. Napili ka pa yun, iti masida. Kat syempre, adan kwarta tayo paggatang itinaima sa sidaan. Ay, nagbaliw ka na talaga, anak ko. Mailiw ako ni tisigod nga ugalim. Tay sigod nga ara, anapakumbaba ka nasingpay. Nagadumang ay bagbagayon. O sige, tagpalusak, tagin na akon. Nabanuga kiti trabaho. Ara, ipapaayab da kay jay office. Ada ka na importante nga ibaga ni Bosken ka? Ay, kasta ka dilanda? O sige, mapana ka dagusan. Hindi ito siguro tayo ruraya ka na pinta sa damag. Ama promotak sa manan. Uy, Ara! Apay! Anya ka di tinapasamak? Apay nagsangsangit ka! Kunak na nga to daman ang tisahan ko. Nga masan. Ta sinisante dakmatan ngawan gap-gapuna. Ha? Apay! Anya ti makagapo? Ta sinisante da ka, Ara? Diyak nga rod amulanda. Apay ngay kanong inikat da iti trabaho. Kat naglaing mat ni Ara.
adda ka no naduktalan da nga anomalyana dyan do. Ngam, saan lang nga aklonon ni Ara dayta. Angam, dayta mo ti kinapod no. Maipapan ka no iti kwarta dayta. Sayang mat nga rod ni Ara ano kasta. Ay, talaga sayang. Nang runa kat ngimaton ti saad na. Angam kasday mo tan tinapasamak. Kaasimat ni Ara. Ewan na. O katsika. Kumusta ka maten dyan do? Nasayaat matlata, Landa. Agbis-bisnesa, kabayatan ti panagtrabahok. Tay supaya mainayon iti income ko. Mayat nga rod ano kasta? Anusan Ure basit ti kita, tinapatag nadalos ti pagsapulan. Pudno dayta dyan do. Ingkamanganan, anak ko. Aldawan ang di ka pala namigat. Awan kanas ko mga nanang. Ay, di ka nga minunay ag pampanunot tapno saan ka ama stress anak ko. Jack makaid na. Kasanon ti panagbiag tayo. Naikatakmat ta ni ti trabaho. Sapay nagrigat nagsapul iti pagtrabahuan nita. No makasapulak man, kas lamang rugiak manen. Basit man ang disweldok. Ay, kat. Talaga akas taa, anak ko. Nairwama ko ni ti dakkel a sweldo nanang. May kawaag. Anak ko, surwam ti makontento iti anyaman nga adaken ka. Basol mo laeng anak ko. No apay akas ta tinagbanbanagam. Ta, nagaramid ka mo ngamin iti anomalya, anak ko. Agbabawi ak nanang. Ngam naladawan ti amin. Saan pa'y analadaw ti amin, anak? Ada pa'y gundaway mau amangilintag iti nagpindutam. Akidaw ka iti pamakawan iti apaw. Ket dawatem titulong na. Tapno iturong na ka iti nasaya at adalan. Ket no makasapul kan tumanan iti napintas at trabaho. Di mon ulitin ti inaramid mo, wine. Wen, nanang. Ikarik. Suruan tayo ti mangtalyaw, itinagapuan tayo. No naragpat tayo ti arapaap tayo, di tayo kumagbalin apalangguan. Agbalin tayo kumalatta na pakumbaba tap nagtultuloy adumteng ti bindisyon iti biyag tayo. Alagagayam di tamanan tinagpatinggaan day nga istorya, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen, niya po Diyos ti mang tarabay kada tayo amin.